Turabashuje inshuti z'umusaraba Yesu nashimwe cyane tubifurije amahoro y'Uwiteka. Imana ikomeze kubana namwe muri kumwe na mugenzi wanyu cyangwa se mwene so Obededomu Frode wari ukunze kubagezaho amakuru atandukanye. Hanyuma rero twageze mu makuru yaranze yagarutswe muri iki cyumweru. Ibinyamakuru byinshi birimo biragaruka ku makuru yaranze umwaka n'ubundi, dore yuko umwaka warangiye. Ahangaha turahera ku nkuru ivuga kuri top 10 y'indirimbo za gospel zarebwe cyane mu mwaka wa 2023, aho izo ndirimbo ari iz'abahanzi batatu. Turaza kuvuga kuri izi ndirimbo ese ni izihe. Umuryango bita PSA yiyahuye ukaba yarateguye igiterane cyiswe ni igiterane cy'imbatura mugabo nk'uko ajya bivuga, cyiswe Music Instrument Fundraising Concert. Birumvikana ni igiterane cyari kigamije gukusanya amafaranga. Umuhanzi kabuhariwe Vumiliya ukunzwe cyane akaba yarasohoye indirimbo bita izabu yari itegerejwe nk'inama yazimiye. Turarebe se ni iyihe mpamvu tuvuga cyangwa se havuzwe ko yari itegerejwe nk'inama yari yarazimiye. Ahangaha hari korali bita ijwi ry'imanda ikaba yaravugije akarumbeti mu ndirimbo yabo ya mbere. Ahangaha iyo ndirimbo yitwa dupfukamye, ni korali iherereye i Gasanze. Hanyuma rero nyuma y'uko aburiwe irengero, umwe mu bapadiri yasanzwe amanitse mu giti. Ese nuwe mupadiri wamanitswe mu giti yapfuye? Junior Giti nawe akaba yarayishuye ko yari yatawe muri yombi mu Burundi, anashima Imana yivuye inyuma. Turabagezaho aya makuru. Hanyuma umuhanzi bita Bonke Bihozagara wegukanye irushanwa i Burundi, irushanwa bita Kora Gospel, akaba yateguye indirimbo nshya. Andi makuru turi buze kubagezaho, umuhanzi n'umunyempano mushya bita Sindi akaba yateye ikirenge mu cya nyina wabo ariwe Aline Gahongayire, bakaba bahuriye mu ndirimbo anateguza alubumu ya mbere. Hari n'andi makuru y'umuryango witwa Sepu yiyahuye ukaba yateguye igikorwa cyo gusengera abayobozi bashya cyiswe inauguration ceremony. Hakaza n'igikorwa cyo gufasha abana bo ku Bugesera cyangwa se bo mu Bugesera cyateguwe n'uzwi cyane bita Kati Bashabe, akaba yarakoze iki gikorwa. Abantu benshi bakaba baragifashe nk'igisobanuro cy'idini y'ukuri. Hanyuma rero twagiye muri ayo makuru, tuzajya tugenda tuyabagezaho mu ncamake, kandi tubibutsa yuko mugomba gusura Umurage Community, abatarakora subscribe mukayikora, mu rwego rwo kugira ngo mujye mubona amakuru yacu yose. Imana ikomeze kubishimira. Twahereye ku nkuru ya top 10 y'indirimbo za gospel zo mu mwaka wa 2023 zarebwe cyane. Nk'uko twabibabwiye, izo ndirimbo zikaba ari iz'abahanzi batatu gusa. Ese wakwibaza abo bahanzi ni bande? Abo bahanzi ni Israel Mbonyi, hakaza Papi Kereva na Dorcas, hakaza na Dorcas na Vestine. Ahangaha birumvikana ni indirimbo zarebwe kuri YouTube cyane. Ahangaha birumvikana abahanzi bamwe baricinye icyara cyane iyo umuhanzi agize indirimbo ikarebwa n'abantu bageze kuri miliyoni. Ahangaha ko tubikesha ikinyamakuru bita Paradise, kikaba cyaragarutse ku ndirimbo 10 z'abahanzi batandukanye. Izo ndirimbo zikaba zararebwe kuruta izindi. Ikintu gitangaje, indirimbo nyinshi muri zo ziri mu rurimi rw'igiswahili. Uretse Vestine na Dorcas batigeze barimba mu giswahili, ariko abandi yaba ari Papi Kereva yaba ari Mbonyi, indirimbo zabo nyinshi zarebwe ziri mu giswahili. Ku mwanya wa 10 hari indirimbo bita Tugumane y'umuhanzi Israel Mbonyi. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse irakundwa cyane mu mwaka wa 2023, ikaba yararebwe n'abantu barenga 2,100,000 kuri YouTube. Hanyuma hari indi ndirimbo ye yitwa Nk'umusirikare, ni imwe mu ndirimbo ibyinitse yakunzwe n'abantu benshi cyane, ikaba indirimbo yaraciye ibintu. Aho Mbonyi yari yambaye umwambaro wa gisirikare muri iyi ndirimbo, ikaba yarasohotse ku itariki 5 Kamena. Ikaba isoje umwaka ifite aba viewers cyangwa se abayirebye 2,200,000 kuri YouTube. Hari n'indi bita
Nilikwenda mbali ni iya Papi Keleva na Dorcas madamu we bafatanyije na piyaniste wabo bita Mercy. Iyi ndirimbo nayo ikaba yararebwe cyane, iri mu Giswahili umwaka wa 2023 warangiye imaze kurebwa n'abantu 2,200,000 mu gihe yasohotse ku itariki 23 z'ukwa gatatu. Hari indi ndirimbo bita Amenisamehi ya Israel Mbonyi, nayo ni indirimbo ze yagiye afata z'ikinyarwanda akazishyira mu Giswahili mu rwego rwo kugira ngo yagure isoko by'umwihariko muri Tanzania na Kenya. Iyi ndirimbo rero ikaba ifite umuvuduko mwiza, imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, yasohotse mu Gushyingo ariko kugeza ubu imaze kurebwa n'abantu 2,200,000. Hari indirimbo bita Roho Yangu Inayimba ya Papi Keleva na Dorcas bafatanyije na piyaniste wabo bita Mercy. Iyi ndirimbo nayo yasohotse ku itariki 5 z'ukwa gatatu umwaka wa 2023, ukaba yarasojwe irebwe n'abantu 3,100,000. Indirimbo y'ikinyarwanda yari yitambitse ni Umutaka ya Vestine na Dorcas. Ahangaha indirimbo nayo yarakunzwe cyane isohoka, ikaba yaranditswe na kabuhariwe Dani Mutabazi wandikira abanzi benshi cyane, ari nawe wandikira Rebo cyangwa se company yitwa TFC cya Trinity for Support, ibamo umuririmbyi bita nyina w'umuntu Divine, kuko niwe wanditse n'indirimbo yitwa Urugendo. Ahangaha rero aba bana, iyi ndirimbo yarakunzwe cyane n'abantu bo mu byiciro bitandukanye, ikaba yarebwe n'abantu 3,900,000 yasohotse ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Akaba ariyo iyoboye urutonde mu ndirimbo z'ikinyarwanda. Hariyo bita Mwokozi wa watu ya Papi Keleva na Dorcas bafatanye na Mercy piyaniste, nayo umwaka ukaba irangiye imaze kurebwa n'abantu 4,800,000 kuri YouTube. Hari indirimbo bita Nitamani ya Israel Mbonyi iri ku mwanya wa gatatu. Iyi ndirimbo ikaba ikomeje kurebwa umunsi ku wundi ibigaragaza. Indirimbo yasohotse 26 z'ukwezi kwa Kamena 2023 nayo iri mu Giswahili, umwaka ukaba urangiye irebwe n'abantu 7,600,000. Hari indirimbo yitwa Ameniweka Huru ya Papi Keleva na Dorcas niza ku mwanya wa kabiri na piyaniste wabo witwa Mercy. Iyo ndirimbo nayo ikaba yararebwe cyane, ikaba imaze kurebwa n'abantu 21,500,000 kuva yasohotse 25 Gicurasi uyu mwaka. Umwanya wa mbere hakaza indirimbo bita Ni Nasiri ya Israel Mbonyi. Iyi ndirimbo irakunzwe cyane cyane by'umwihariko mu gihugu cya Kenya, aho ikinyamakuru cya Paradise dukesha iyi nkuru kivuga ko cyaganiye n'umwe mu bakunzi ba gospel muri Kenya witwa Mercy Adhiambo, akaba yaravuze ko iyi ndirimbo abanyakenya benshi imbere bari bazi ko ari umunyakenya. Israel Mbonyi rero akaba ari umwe mu bahanzi bamaze gukomera cyane muri Afurika ndetse na Afurika y'Iburasirazuba. Ahangaha yandika amagambo meza cyane bigatuma akundwa cyane. Mu ndirimbo zitandukanye yagiye ahimba akomeje kugaragaza igikundiro Israel Mbonyi. Aha rero nk'uko twabibonye na wa muryango hariya muri UR, hakaba hateganyijwe igitaramo cyangwa se igiterane cya fundraising. Mu nkuru yanditswe na Alice Widuhaye, umwe mu banyamakuru bandika neza, akaba yiga muri kaminuza ya Huye. Ahangaha iyi nkuru yanditse avuga ko iri torero ry'abaperesibiteriyene b'abanyeshuri muri ya kaminuza baba bafite association ishingiye ku macaci. Ahanga ikaba yarateguye igitaramo cyo ku itariki 14 Mutarama nibwo kizatangira ku isaha ya 3 kugera saa 8 z'umugoroba. Kikaba gifite intego ivuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo. Ahangaha icyo giterane nacyo abantu barihuye, nyamuneka muzitabira icyo giterane abanyeshuri muri kaminuza. Ni igihe cyo kwegera Imana cyane. Hanyuma hari kabuhariwe bita Vumiliya. Vumiliya se muramuzi? Utazi Vumiliya waba uzi nde? Uyu Vumiliya rero ni wa muhanzi w'umudivanisi ukunzwe cyane, nawe akaba yarasohoye indirimbo nshya yitwa Izabu, naye kandi afatwa nk'izabu, yari yitegerejwe nk'intama yazimiye. Ngira ngo murabizi mwize umugani w'umwana w'ikirara, uburyo umwana w'ikirara atahutse bamwakiriye, bamufashe neza cyane. Iyi ndirimbo nayo ikaba yarayitegerejwe cyane. Rero iyo uyu muhanzi cyane ko amaze gukundwa cyane no kubaka
ubwami mu mitima y'abantu benshi cyane. Iyi ndirimbo rero Izahabu mu gihe gito yari imaze kurebwa n'ibihumbi 14 aho duherukira kuyisura. Ni indirimbo yakunzwe cyane. Uyivumira ubwo yabazwaga yavuze ko iki gitekerezo cy'indirimbo cyakomotse muri we indani. Hari ibibazo ngo yibaje biramugora mu mutima bimuhana byinshi. Yibaza icyo yakora, yibaza icyo umutima wakora ngo urababarira, kandi ngo ntacyo yari afite yabikoraho. Aho ngaho rero iyo ndirimbo yavuye. Indirimbo nayo muyirebe cyane. Hari korali Ijwi ry'Imanda y'Igasanze nayo, Igasanze benshi bakunze kwita mu isanzure, ubwo ni mu murenge wa Nduba, yasohoye indirimbo bita Dupfukamye, akaba ari indirimbo ya mbere yaba yari recording, nayo mwayisura kuri YouTube channel. Iyi ndirimbo rwose ni imwe mu ndirimbo nziza cyane. Iyi korali Ijwi ry'Imanda ikaba ikora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, ikaba yarifurije abakunzi bayo umwaka mushya muhire muri iyi ndirimbo, ikaba iteganya no kuzabagezaho izindi ndirimbo. Amakuru dufite rwose mu minsi mike iyi korali, nk'uko perezida umuyobozi wayo w'Ijwi ry'Imanda Munyemana Eric akaba yaravuze ko iyi ndirimbo icyo gitekerezo cyaje bitewe n'ibihe bitandukanye birimo bya COVID-19, ubwo abaririmbyi bari barabaye bakeya batabona abaririmbyi. N'iki gitekerezo cyavuye cyo kugira ngo bahimbe iyi ndirimbo, imwe mu ndirimbo kugeza uyu munsi turi kuvugana zikunzwe cyane. Ese nawe iyi korali urayikunda? Yewe ndayikunda. Ahangaha indi nkuru y'akababaro tugiye kubagezaho ni umupadiri waburiwe irengero mu minsi yashize akaza kubonwa amanitse mu giti. Ahangaha ni umupadiri witwa Kokari w'imyaka 54, akaba yaraburiwe irengero hagana kwa mbere tariki ya 2 Mutarama. Icyo gihe nyine yagendaga ku igare avuye mu itorero ry'abamisiyoneri ba Konsolata aho bita Itukupita, ahangaha ni mu burengerazuba bwa Venezuela muri leta yitwa Delta Amakuru cyangwa se Amacuro. Uyu mugabo wavukiye muri Kenya ariko yaje guhabwa ubupadiri mu mwaka w'1997, aza kwimukira muri Venezuela, niho yari yabonye ubwene gihugu. Uyu Josia Kokari yari umumisiyoneri wavukiye muri Kenya. Ahangaha polisi bakavuga ko ashobora kuba yariyahuye nyuma y'uko aburiwe irongero ku itariki ya 2 Mutarama. Ahangaha umuryango w'abasangwa butaka warawo akaba usaba iperereza hagamije gusobanura neza uko urupfu rutunguranye rwa Josia umumisiyoneri wavukiye muri Kenya. Ahangaha nyine iyi ni inkuru y'akababaro, birumvikana uyu mupadiri wapfuye, aho umurambo we wabonywe n'abaturage b'ahantu bita Coca Dogwara muri leta ituranye na Monagasi. Yari amanitse mu giti nyuma y'umunsi umwe. Ahangaha umupolisi ukuriye iperereza akaba yaravuze ko urupfu rw'uyu mupadiri rushobora kuba yariyahuye kubera ko ubuhamya bwabo bagendeye ku buhamya bw'abantu baziranye n'uwo mupadiri. Hanyuma rero rwose umuryango wihangane. Ahangaha rero umugabo bita Junior Giti ukina filime akaba yaratawe muri yombi mu minsi yashize i Burundi Bujumbura. Kuri ubu ngubu rero akaba ashima Imana yamurinze ibana nawe muri ibihe bitoroshye yari arimo. Ahangaha birumvikana ntabwo ari ibihe byari byoroshye kugira ngo umuntu azafungwe afungirwe mu kindi gihugu, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Hari bikaba biri gutuma uyu mugabo bita Junior Giti nawe afungwa, nyuma cyakora yaje gufungurwa. Ni inkuru y'akababaro nyine, birumvikana gufungwa cyane cyane ko mu bigaragara nta kintu kigaragara cyavuzwe, yari yarafungiwe. Ahangaha ni ibibazo bya politike yango murabizi. Undi muramyi witwa Bonke Bihozagara wegukanye irushanwa bita Kora Gospel i Burundi akaba yarateguje indirimbo nshya. Uyu mugabo nawe n'umwe mu banyempano beza bazi kuririmba, uvuka no mu muryango w'abazebedayo bazi kuririmba, akaba ari kwitegura gusohora iyi ndirimbo. Ahangaha yatanze integuza yayo. Ahangaha ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru yita Paradise, uyu mugabo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abajijwe ubutumwa bukubiye muri iyi ndirimbo, yavuze ko iyi ndirimbo yayanditse ashingiye ku mutwaro agendana w'abantu batarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mu ijwi ry'Imana bahamagara kwakira ubugingo bw'iteka. Byumvikane ko akangurira abantu kwakira ubugingo bw'iteka nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Ahangaha rero noneho
Mu muryango wa Aline Gahongayire havutse indi mpano, undi muramyi cyangwa se ni umwana we kuko ni nyina wabo winjiye mu muziki, yitwa Cindy. Uyu muhanzi uherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umwe mu bahanzi rwose amakuru Paradise ifite nuko agiye kwinjira mu muziki kandi akinjirana imbaraga zidasanzwe. Uyu mwana w'umukobwa rero ubarizwa mu muryango w'Abahongayire, akaba yaratangiye urugendo rwo kuririmba akiri umwana. Ubwo rero kuri ubu ngubu agiye gukorana cyangwa se atayekorana indirimbo na Aline Gahongayire, yitwa Cindy Marivine Gateka, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaratangiye mu makorali y'abana i Burundi aho yabaga, niho yakoreye umurimo w'Imana cyane. I Burundi baramuzi.